Ada masar long kichu kichok chia jok bang plikep societum kisung kachetong nang. Chonro biaphan rong asar kimi kebat. Morigaon district along Karbi Arong rong pharoi si do bonta Karbi alam kache theke irong vetlo. KarbiAnglongLIVE kilang do another panstame kardom pajerilo. Nili birta thanang pisami beauty bepi non birtang tonpen arjuponik tha. Somsi kedamtang nipain kora ke thomani bukolia ador so timung align pu arong along adamasar dolo. Bangso adamasar long ongdung pen chitongdun kachitongdun atum anta an ke chudun penajok ongdung tum kisung chitong ponnang lo. Birta kilong ponatengke kisung kachitong atum phuloni model hospital along kiso chelang pon bomno. Kiso atum pen kachithan ponatengke jang thua long tong kopini ke chok che do ko joksi lason kisung phonang kok ta hailu busi kahunthi pedopon. Kisong thek aning ke thok mate aning ke wang nonamat se kelang tumpen lang pon bom lang bonta ke miyang thek pon long lelang phirang ke tumpen ka humri da mahut anki wan long ko ho de baji long de baji long ko la choge da ke ne bang ne bang pen ka ju ke tham the ki adab la ke ang pen ni ta pa cheng pen ke ala sai ke len long ko le he si bang ko ni ko aro tam ni ko adab pra kai ko ba ingela sa pen aro ko ka che bang ki lo Orang si dulu, ada si begitu. Si dulu kalau tak tahu ni dulu. Kalau kamu kata pantai sidang lah. Ini lah sampai hem cetam lagi. Hem cetam pergi okey cuma pangcing. Ini kita paling long dapat lebih jauh. Pe pap kau itu cikgu, dia tak kang sampai. Apa kau tanya sih? Tuh mulai dari dia gitu nih, kusum kumarong pemimpin. Ya dorso timungarong. Dorso timungarong. Dorso timung din tum ada ke dun mai ani kang sama da Ani da pale tum tak pen ke baru ke dia lom se ke ba Phuloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapli diopani constituency ke parlo lang nirja ari ke do ha inglong rong longjon arong kimi rong kachukim ke pangcheng pon lake nonamat kadu kawe don inkora pho so se plengsi inglong lapen longjon athoi thepi along isi kelang mi sen rong longjon po rong kimi seng ponsi ke chengsia rong asar chonro be aphan rong asar apuna chak ke chok klimpen mate arona tang tengpen rong asar ke barame padopon tanglo rong bulute rong asar the donangji laso rong along rong mi kar tumta donangji ansi isia rongpu ang thek doji rong ga chukim rong asar ke bara rong tang haku pirthi kang duk long le kang duk hutpen ilikar bia khetum rong ga chukim sar ke bat mate chom ki e arondu lake korhun jangre swakai pensi rong asar nangman pangcheng adun thu wopong supo jangphong ridem a phisi korte sen biaphan rukasen pulo rukasen harbamona bang arona tang ateng pen rong rup kim jirgedam rong asar ke barmate achom ki e aron padulo lang nirja bensin timong rong pen ka hilo kilometer ingkoi so se ha inglong pen longjon thepiadim lang mi pik rong chokim mimi adim kedam tang pining an ningkan pho so se pen hadak rong ka chokim dam je phan ma thaponsi rong ka chokim dam je phan nangdam lo thoi ke do bari bi thungke ke e kar chela pen hembrit ka chuki madim kaduria joini rong pen ka helo ha inglong rong longjon alongsi rong chukim pangcheng damlo hadak non amar adim thepiklang sita towar avela pen solar la pen rihing amia vilang hadak soksu nempo birik hen puroi dewa mirsa ajar leti ki sita angjin kamjin la pen cholong mithang karbia khi hejan pulote longle phelang la pen hembrit kachukim dunji ninghang plote wangtami bonta kaprek ke chiki bia khe tuma phan kalipusi pherangke thengno ronga sar pen than pachini ronga sar ke bar kadu ka viaro na tang ateng choklim pen sai do an pachun ponong lo
La sohut kachitong dun SGB is Moza Ami Phu Suren Terang Koilamati area SGB Sukendro Teron Kra Arnamlang Piami Phu Ajoy Singh Bay Ngozadar in charge Lindok Rong Hanglapen Ongdong Rongasar SGB Donrap Chephochiro Tumchitong Dun Si Misen Pen Ronglong John Arongasar Chonro Bay Aphan Rongasar Kimi Ke Bat Ame Misen Pen Pachunlong Pamisi Rongacho Kim Ke Chenglapen Rongasar Kimi Ke Bat Ame Pini Pen Pachithang Pangcheng Pontang Ro Athen letum labaso arong Kimi Ke Seng apatak satami KarbiAnglong kang bos tami nalitum Pachithang pon po pusin letum nilihin tas tami ning chethelo Mang limen nilimen na bang Rajan rong pha dagarong ke dagarong ke tini kicu bon asar men bang ke chonro bia ro tonro berong de on litum akar italalo la litum la dake rong barim menta binang ka chehelo dola la se la mi ahin sta men litum ka siksak do ya prangsi ke Nilimen ke Jawa Singh Hanse nang tumarong men ke nili kidodon ke kaniya intiarong non mat ke nili rong puji tidun nila ni kala nili ke kodak kanyang tiarong manang li rong binong ke dak lang nerja kaniya intiarong ke non ke not present ke dobang ke non mat ke non kidodon da alang ni tamarong lo nili ong tarong lo si kami nili bangke pu kiti lok si inglong kiti lok si ceklem lo si kami kuwi abari cukulidon lo lapen robor cuidon lo la pen jang hong tharvi pen hidia sapudo si kami nili nikan pili manan nikan nerkep lo nili kidodam tang na khadi si kami non alang nitum sondro be punon tini arong asar alang nitum rong nang cukim hum lo si kami nili kami ining arong dun lo Koilamati Pen Samson Inti KarbiAnglongLIVE Bangakhe Anglum Along Kidudun Kijoy Ke Kali Political Rights Kavidera Jok Bharat Swadhin Kilong Ningkan Troxy Kepra Nerkep Aphita District Nerkep Along Kido Karbia Tumpiniani Anta Inut Bakta MLA Khidunong Lipinlang Lancho Takalisi ST status ta long lelang napen land rights ka pen chenglo kisung ki boy ke arwak vaksido Lasi lahai kisung pen ki jok jep hanpura KarbiAnglong napen di masau pen angtan ki do Karbiatum angri isi pen kachesong ki pangtang jepan theri achiklo niphaing korai hiniarni Morigaon Daponibari Community Hall Ahemalong All Assam Karbi Youth and Students Union Morigaon District Committee ke sengame kang nipon Bangsolong Pradip Timong Aphan Mephu Arpu Lapen Gobardhan Teron Aphan Kongchun Bang Arpu Pekmonsi Ing Tangkring Pen All Assam Karbi Youth and Students Union Morigaon District Committee Sengponlo Bangso Melong Aluhiaman Pen All Assam Karbi Youth and Students Union Chief Advisor Mate Non Hedrong Kipang Dakpon Karbi Welfare Autonomous Council CM Dr. Sarsing Ing Tilapen Tiripi Amephu Chandra Singh Rongpi Kongchun Bang Ananta Milik Rap Kongchun Bang Sarsing Tirang Lapen Karbi Welfare Autonomous Council Member Binongkiri Ingti Member Tiken Bang Thai Lapen Kiongdung Manpeng Kidotum Chitong Dunsi May RDP Dun খবৰ আমাৰ কাৰণে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত আজি আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এণ্ড ইউথ এছ'চিয়েশ্যন ইউনিয়ন এখন আমাৰ গঠন হ'ল আৰু আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ যি কালচাৰ আমাৰ সকলোবোৰ আমাৰ এই কমিটিখনে আগুৱাই নিব আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ কাৰ্বি জাতিৰ হৈ তেওঁলোকে কাম 100খন আমাৰ গাঁও আছে আমাৰ মৰিগাঁওখন 100+ হ'ব কাৰ্বি গাঁও হয় আৰু জনসংখ্যা কিমান মান হ'ব 40 মান হৈ যাব আমাৰ 40,000 ঠিক আছে আৰু ইয়াত মৰিগাঁৱৰ কাৰ্বিসকলৰ মূল সমস্যা বুলি ক'লে কি ইয়াত মূল সমস্যা আমাৰ যিটো ভাষাটো আমাৰ হেৰাই গ'ল আমি ভাষাটোৰ ওপৰত যথেষ্ট আমি গুৰুত্ব দিব লাগে আমি এই সুযোগতে আমাৰ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰত বসবাস কৰা আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে যি আমাক ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ সাক্ষীত আমাৰ
ছয় সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ সংগঠনৰ জৰিয়তে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ চাৰ্চিং ইণ্টিকাথাৰ ডাঙৰীয়া হাতৰ স্বাক্ষৰত যি আমি কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল পাইছোঁ, তাৰ বাবে আমি অতি আনন্দিত। আমি ধন্যবাদ দিছোঁ এই চেগতে। News report KarbiAnglongLIVE. Theria Chiklonifying Korapi Borjan Development Committee Pen Assam Legislative Assembly Election Pen Ticket Kachipalong Tun KarbiAnglong Thomas Council Yam Surjorong Parapan Dipuahim Along An Karchodam. Bangsu Karchodamahut BDC Meipu Chris Rongphar Chunbang Chandra Timung Dun Meipu Khoya Singleng Kaman Tisu Dihin Chunbang Kolom Sing Terang Lapen BDC Klembangpu Klembang Pietum Chitongpon. Borjan Development Committee Pen Jasemet Karchodam Nang Kokathe Lake KarbiAnglong Thomas Council Borjan MEC Mate EM Surjorong Phar Kang Tuyang Deng An MLA Ticket Kachipalong Lok Lake Ningarong Alamdo Lapen Alang Borjan Arar Phan Kilang Pik Abang Nasibukajan LA Arat ke doan alang phansi pihai nang po Lapen Borjan Development Committee Pen ke alang longsi Cherabdun Pemi Poputa Mi Pu Chris Rong Phar Pen Ningche Pon to pinindak nilitum nono duhu BJP a party pen tiket ke longdun ake hai sujorong phar hemsi dolo nilitum pini ke wang bangke Borjan Development Committee pensi nitung alang liphan nang karcho phan ke bang lalo nilitung Borjan Development Committee apen bangke nang liduna chin lo je ilitung India long bangke anutinta bhuti pak yok mene lage party long si kachirab dundo de dasi nitung bangke BDC long bangke nitung non 100 plus office bearer pen members do tanglo dasi nitung sita alang li phansi non duhu bangke support dun po Borjan Development Committee pen bangke sujorong phar phansi non duhu ke nitung ke support dun po athe alang li jungjung le li tung alam chithan sita nang li tung chini lo je ke dam tang alang MEC lo EM do bomahut alang li ki claim ke dam bangke Borjan asor bangke aningarong chen athe alang li nong het jong ning kan hini ke thom bak sidolang sita alang li sakuri ki pi abang Borjan ha warlong mene 50-60 bak le alo asi lasot teng pulote ilitung lason thekser alidar bangke itu ke pamanang po MLA sita lalote itung ansusi itung dak Borjan chot alilo bokajan LA sita ching thur po pasi nilitung ning thelo asi nilitung bangke Borjan Development Committee bangke penahin bangke fully nondu active election bangke surjorong pharpansi support po Dilai bin Bijorong Pi KarbiAnglongLIVE. Palong thom APS along BJP pen kachatoy dun Amri LA MLA candidate Dr. Habiteron Phan Kipa Haijia Phan Mai Kangnipon. Lasom si Chinthong MEC ang Kang ki Parlo Palong thom APS along Ming Nipon si Amri LA MLA candidate Dr. Habiteron Phan Kipa Haijia Phan Chingki Chingwai Padoponno. Lapen puthot pinpo PS lapen long A loboi PS alotami BJP ke pahai labje phan KarbiAnglong Thomas Council Deputy Speaker Avjit Kro lapen Rup Singh Pongrung KarbiAnglong Thomas Council Pension Board Chairman lapen Samsung Rongphar WKA BJP District Secretary tumpen ke pahai je phan me kangni padopon News report KarbiAnglongLIVE. Indian Alliance atumpen Dipu Elisiang Kang Parman Nipaing Korap Porni Dipu Golf Boys Patuak Lampen Langhin MEC Constituency Bike Car Lapen Auto Kipache Jeng Kipadopon Japan Thiria Chiklo Nipaing Korake Thomani Kangsam Congress Sai Hemalong Pirang Kiame Kang Nipon Elisiang Kang Long Kidoan Congress PHLC ke Kroy Arat Anta Nang Chitudu Nang Jipusi Choningri Padopon Bike car rally ke damalong kumani gari jang thu kadure ke do antame nitumpen pipon po lapen dipupen langhinan si chejeng padopon po MLA election along pen KarbiAnglong BJP phan parmc KarbiAnglong cheraikom nang jiputa ningje somsi BJP sarkar ke chari pom ahut KarbiAnglong longle company phan ki pi pen danglo ason ki duk arat avi ka chong sip do olo puta pherang ke
ame along Congress dun me phu hem sing ti sulapen APHLC Youth Wings Kong Chunbang Sar Sing Be atumpen ningje non candidate lama bangke ilitum la sini ne dan jasame dipuban jenglo BJP to candidate ke puji lama belo ako la sona candidate sedang ko la tumangke pahai lo polong dai suhi pagori lo signature only la tumangke all BJP candidate tum an mangke that particularly KarbiAnglong apen NCS bangke signature danang kuri no lan ni tum klempo longle ko dasi jorima longle ko dasi industry factory bohaima nang tum den reaction ekhet dev nang po laso no fansi candidate kangwan APHLC lepen Congress party jalan petkan bike car auto radio bangke nilitum penap ni phain ko rapo abangke that dipu gov boyten chensi langhina constituency jaipong along anse nilitum pale ponpo laso a bike car rally thuke lage muni dopiji lepen gari motor se tame dopiji lasen nilitum isivet til kantung ilalo. News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain Koresi Borjan constituency angkang KSA Rong Plimplam branch committee pen chipatir piponsi Rong Plimplam LP school pathuk lamalong kichengsi Rong Plimplam championship cup kipathupong Bangso kipathu kibi ponalong Rong Plimplam ME school polling station along arong kadukave team Great Rock an chitong ponsi kedamtang theria chikloni phai krip pli pen kipathu nangpang chengsi theria chikloni phai korap pli angdung kiti pathu pono Aluhiaman pen KarbiAnglong Thomas Council Liam Surjorong Par Chitongdun Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Bokajan Development Block Education Board Chairman Rosan Teron Amlokhi Sports Association Secretary Joyras Rongpi HDP Sports Association Secretary Kamantiso KSA CC Education Secretary Edwinson Hanse Office Secretary Sarporom Timong Lapen Prek Jam Kit Hekidingatum Chitongdun Pini angdung kiti ka chipho pona ke sarthe timung arong lapen sarpo terona rong ang bongsi pathu chipho pono sarthe timung arong ke thek muna jo gold pli phaive pen chipa hai pono ke hai nong e tangka lapen trophy ka chetong dun aluhia tum pen ajo pajir pono best goalkeeper purna timung top scorer longkiri lekthe lapen best player longkiri lekthe tumaphan nong e pajir pono Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. Tang te pinya birta kala ponsi kang ton poniklo kardong.